Evo, na primjer, onomat. Sad sam ja u apoteku, gužva ti ka red, čeka se, ja stam u red, da kupim mandolu. Kad utija trenutak, na vrata ulazi čovek, tu ti ka čorapu na glavu, ko on je iz filmoviti. Mi se svi ti presekomo, a reko jebam vate. Mi svi te kače, ovoj devojčeto što prodava toja lekovi, stanu te kaj i kaže, ovoj li je pljačka? A on kaže, ma kva pljačka be, daj mi pakovanje, kondomi sramotano, ona kada potražim, pa sam se ovaka malko maskirao, daj mi jedno pakovanje kondoma. Dali mi pare uzeti, podvio, poturi, i otišao.